आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाव पाजरी अहनबदा मरोइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी साना खोनबदा पुनिंग थौगटपना नहासिंगबु ड्रगतगी लापथोहनबा ngamgani मणिपुर यूनिवर्सिटी नि पीबा डेंटल डिग्री डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ना रिकॉग्नाइज तौरे वारेब असिबु मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना थागतबा फुंगदोखरे कमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मंत्री नेमसा किपकेन हाइरी मणिपुर की जिला खुदिंगमक्ता इंडस्ट्रियल स्टेट अममम लिंगलिगनी एंग्लो मणिपुर वार 1891 की इमुंग मनुंग सिंगी मिफम पांगथोखरे तोंगान तोंगान बथौरम सिंग पुन्ना पांगथोक मिननबा वारेप लौखरे अमसुंग लेबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव असिदा हुजिक फावबदा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 139 हेन कापखरे मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी साना खोनबदा पुनिंग थौगटपना नहासिंगबु ड्रगतगी लापथोहनबा ngamgani राज्य की जिला 13 खेलो इंडिया सेंटर थबक होनबगिदमक जिला सिंह अदुगी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर सिंगदा मुख्यमंत्री ना लुपा लाख मंगा की चेक ngasi खुसिनखरे मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट पांगथोकपा चेक खुसिनबगी थोरमदा वा ngangbada मुख्यमंत्री ना हाई नहासिंगबु ड्रगतगी लापथोकना लेहनबगिदमक साना खोनबदे हेना थवाई याहोनबा ताई मसिगिदमक साना खोनबगी इंफ्रास्ट्रक्चर निंगथीना फगहनबा संगी मांगना हाई राज्य असिगी जिला 13 खेलो इंडिया सेंटर हांगदोकनबा केंद्र सरकारना ममांग चहिगी मे 38 लुपा कोटी 1,12,2 की सेनफम पिरकले मसिना जिला सिंगदुदा साना खोनबगी इंफ्रास्ट्रक्चर न सिंगबा फगललगनी केंद्र सरकार लेबाक असिगी तोंगान तोंगानबा जिला सिंगदा खेलो इंडिया सेंटर लिसिंग अमा हांगदोकनबा लोखटपा खोंगथांगी सरुक अमा ओइना राज्य असिदसु खेलो इंडिया सेंटर 13 हांगदोकनबा थौरांग पाइखटपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा हांगदोकदोरिबा सेंटर सिंग असिदा यावगदबा मसाना सिंगदी आर्चरी एथलेटिक्स बॉक्सिंग बैडमिंटन साइक्लिंग फेंसिंग हॉकी जूडो रोइंग शूटिंग स्विमिंग टेबल टेनिस वेट लिफ्टिंग रेसलिंग फुटबॉल अमदी महौसादगी सागोनरगलबा मसाना सिंगनी केंद्र सरकार नसु राज्य असिगी जिला 13 खेलो इंडिया सेंटर सिंग हांगदोकनबा अयाबा पिरकले सानरोई सिंग अमदी स्टेक होल्डर सिंगना सरकारना लखोलिबा खोंगथांग असिदा मतेंग पांगबियु हाइरदुना मुख्यमंत्री ना हाई मणिपुर की सानरोई सिंग अदुगा स्पोर्ट्स फुनुंग सिबिबा प्रजा मयाम योखत पिरिबा क्लब सिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंग मयाम पुनमक्ता अखोय मणिपुर की थेंगनरिबा समस्या ड्रग की अदगी नारोल सिंगदा यामना अनरेस्ट होइबा करी करी लाइबा पोन मयाम से ओनली थ्रू स्पोर्ट्स मसिदैदे अखोय पुनसनबा होनबा अदुगा मोइबु इन्वॉल्व तौहलगा अखोयगी डिसिप्लिन सोसाइटी में सेमकन होनबदा याम तंगाई फदेदना खेलो इंडिया की अदम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मागी याम आसान विजन अमग लोइना तौरइबे पोस्टदैदा मणिपुर की मियाम पुनमगना मरोइना सानबबु योखत पिरिबा अमदि सानरोइ सिंगना स्टेट गवर्नमेंट दा कोऑपरेशन पिबियु अदुगा गवर्नमेंट की साइड की जो खोय अंगम मतेंग पांगनी हैबसिमै हमजगे सिटिंग 13 लेगदबा मणिपुर विधानसभा की मिफम था असिगी 15 हौरगनी मिफम असिदा बजेट एस्टिमेट 2022 कुलुमदोई पुथोकनी तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स खननेगनी मिफम असि अगस्त 5 लोइसिनगनी इम्फाल की जेनिम्स लेबा डेंटल कॉलेज की महिरोसिंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ने पीबा डेंटल डिग्री डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ना रिकॉग्नाइज तौरे मसिगिदमक मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना केंद्र की लुसिंगबा सिंगु थागबा फुंगदोखरे सोशल मीडिया थागलबा वारोल अमदा मुख्यमंत्री हाई केंद्र सरकार डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का कुपन खनरब मतुंगदा डेंटल एक्ट 1994 सेमदोक सेमजिन तौरगा मणिपुर यूनिवर्सिटी ने पीबा डेंटल डिग्री रिकॉग्नाइज तौरे हाइबा वाफम केंद्रना फुंगदोरकपनी मणिपुर की दरकार लेबसिंग निंगथीना खंगबिदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोंगथांग असि लौखलपगिदमक्तसु मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बु थागतखी कमर्स अमसुंग इंडस्ट्रीज मंत्री नेमसा किपकेन हाइरी मणिपुर की जिला खुदिंगमक्ता इंडस्ट्रियल स्टेट अममम लिंगलगनी नोने जिला की लोंगमाइदा लेबा दुइदांगपांगदा इंडस्ट्रियल स्टेट अमा सागदोरिबा अदुगी मफम येंगसिनबा चटबदा मंत्री हाई मफम अदुदा सागदोरिबा इंडस्ट्रियल स्टेट अदुगी असंगबा लम खुदिंगमक लमदम अदुगी पुसेल चावरबा मियुई अमना लेमना पीबनी मफम अदु नेशनल हाईवे गा नगनबा अमदी यामना फजबा मफम अमनी दरकार लेरबदी लम एकर 10 अमगसु पीगिनी हाइरिबदु यामना पुनिंग थौगनिंगाइनी लम असि लेरबनिना राज्य सरकार ने केंद्र सरकार दा थबक असि अथुब मतमदा हौननबा तक्सिलगनी मांगना हाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबाक असिगी जिला खुदिंगमक्ता इंडस्ट्रियल इस्टेट अममम सानब पौताक पिरकपगी मतुंगिना राज्य असिदसु इंडस्ट्रियल इस्टेट सिंग जिला खुदिंगमक्ता सानब थौरांग पाइखतपनी जिला खुदिंगमक्ता इंडस्ट्रियल इस्टेट अममम लेरबदी राज्य असिगी नहासिंग एंटरप्रेन्योरशिप की थबक्ता निंगथीना माई ओंसिलनबा ngamlagani masina thabak pibada natana masa morom tom lepsana bo honabadasu asobu mateng oiragani sagaduriba industrial estate sing asi asangba senphamgi sada marbudra kendrana puthoklaga sada tarana rajya sarkarna puthokadabani mahangna hai Industrial estate haibasidi thamba matamda employment generation hengarangani aduga koigi pot je like food processing aduga koigi waste material syringe gumba adu koina semba yaba entrepreneurship sing lakrega asidal koigi pot mayam se simgan hansi hairabadi industrial estate se yamna important oiba adugi damakta district coding makta likhase haina honorable prime minister na district coding makta industrial estate linkatlo haibagi mana ajaba pibagi koina so Sangshilga district gi mafom si sing balapani asi torok pamatamda ekoi Manipur se development sangrakani aduga employment generation se ekoi sarkar ge thabak khap tawdraga so isa ge entrepreneurship sing sangshilga ekoi na hojik gi industrial state da thabak pai khatpa aduga mayamna hingna ba haibado toba yaragani Tungda mantrina makhwa marang singi singning khaigi mabapum madu zatuna phibam madu haktheng nan yengsin ke madi thi humbagi thabak sathari ba joint task force ki official singka su unaki thi humbagi thabak ta mateng oinana ba mantrina angamba sel ge tengbang su official singda khusinaki tabiri ba pawasi akashbani imphal dagini Justice Committee on Anglo-Manipur War 1891 amadi Martyrs and Freedom Fighters Kanglei Pak Manipur anina Manipur gi ning tambagi lansang da thawai kat khraba athau basing gi imung manung gi miyoi singa punna khusamnaduna ngasi Imphal gi Manipur Press Club ta khaneni nabagi thorama ma pangthokre maduda Anglo-Manipur War 1891 da thawai thakraba athau basing amasung Freedom Fighters singi imung manungna amata oina athau basing asigi palan tominana ba madi amaga mari session nabagi matang da wafam kaya khanaki Thoramaduda Justice Committee ki Chairman Yumnam Sa Dilip Kumar, Justice Committee ki Chief Consultant Ais Ibotombi Khuman Amadi, Kangla Mai ki President Y Lerik Leima Saruk Yaki. Thoramaduda Saruk Yaki basing na minute ama tumina leptuna leikidraba atho basing aduba ikai khumna pa utki amadi, atho basing ki imung manung amasung trust ki lusing basing da kudol por piki. Thoramasigi matang da Justice Committee ki Chief Consultant Ais Ibotombi Khuman na Akashbani Imphal ki ipau kangbuta asumna hai. Justice Committee asidi chumnagi Martyrs and Freedom Fighters ki imu manung di mi khada mo yawi jam jawde tarmasu Justice Committee bu thawai hapachide kanan hakki ge habada Martyrs and Freedom Fighters ki imu manung singa singa athobu singa ki masam musu singa thawai happy bani maram masina ngasidi sungun ba han lo na Martyrs masung Freedom Fighters ki imu manung ki masam musu singa singa unang na tawbase ai khari hen benja bani hadana iswana hangasade aduna mahata badasu koi tungi tharok singa jala koi punna chamna ba gi ba phamse ai thamjage Manipur da COVID ki anoba case hengalak paleptri ngasi su COVID ki anoba case humbudra taret thengnare ngasi COVID ki sample samanga humphunipan test tobada me humbudra taret positive oiba thengni kibani positive oiba ki sang sa da 13.3 ni Sahi tara nipan mathak ki miyo singda kapkadaba precaution dose numit humbudra mangani gi oina lemna pirigani hairi masi kendra sarkar gi haksel amasung yai phayumbal mantraloi na khangalapagi matungina paikadabani Rajya ki Family Welfare Services na thokpa cherola madhai ani suba dose kapkraba miyo singna tha taruk surabadi precaution dose kapa yare maramaduna jila sangi government CBC singna sahi tara nipan gi mathak talaiba ani suba dose kapkraba miyo singda hayengdagi precaution dose kapa haunaba khangali Numit humbudra mangani precaution dose lemna kapkani haina kendra gi mantri mandona warep lauki badubu Mukhyamantri Nongthomam Birena taramna okre social media da thagalakpa warola mada Mukhyamantri hai warep asi lebak asena ning tamupagi sei humbudra manga surapa palan thorumga mari lenana Pradhan Mantri Narendra Modi ni miyam da piba khudol amani Rise asi da COVID hengalali basi yanglaga singsamai UIC gi MO in charge bu COVID admission gi district nodal officer oina khalle mahaki telephone number 8787702084 ni masigi mathakta Imphal West Jilla gi health facility khudingmaki medical officer in charge khudingmangna home isolation casing yengsinaba medical officer ama ANM natraga GNM amamam mathau tahonaba khangali Imphal West Jilla gi oina COVID-19 ga bani lenaba pau pirak nabagi damak helpline number ama hangdokle
Number adudi 600991834 ni. Thobal amasung Kaksing Jilla gi longmisingda District Agriculture Officer Thobal na hari thokpa ngasidegi hokre. Hiram asiga mari lenana Thobal Jilla gi District Agriculture Officer N Joy Kumar na ikoi gi Thobal paumi soibam binoi da hai. Thobal amasung Kaksing Jilla gi oina punna har bag lising humphumari darkar leibani. Darkar leiba har sing pibinaba District Agriculture Officer na Raizagi Law Singu Bipaki Director da hanan haizaki balere. Thobal Jilla gi oina har launa bagi damak mari lena base sang sing pisilak palomi punna lising tara manga sure. Kaksing Jilla gi na lomi lising nipani. Se sang suna pisilak raba lomi singi har loina magpina bahondari hairatuna Sri N Joy Kumar na hai. Awan amasung Kaksing District oina ngasi Tarik Prami July the Gilna Hade listening to Marika Samapan and Kai, we targets a rhetoric, Mapan, Diagrada, although Moina Karapi, Praduna, Nasi the Gion, the Gendo, the Nominiki, Stopping Lay, although Matanta, Pirakani, I look at Hazard, so lay, piece of Pirakani, high. Raja Sarkar na miyam ki numit thoram tha khudingi ahum sub irai da pangthok na ba sei asigi me tarani panda loki ba warep amagi matungina District Administration Imphal East na miyam ki numit hayang pangthokani hairi Jila adugi panchayat bhaban da pangthokata ba miyam ki numit thoram ga mari lenana akhanna ba miyam ki numit sel hangtokle miyam na makhoi gi kudong sa da basing sel asina piri ba WhatsApp number natraga email da tha khudingi ahum sub irai gi mamang phawbuda thajilak pa yagani miyam ki numit pung mapan makhai dagi haugani hairi Liberal College Luang Sambum da Usara Kayamarum Thakre. Amukogi Lamsing Makada, Mamang Thagi Kuntra degi August Pauba Leptana Satagada Paksana Uthabagi Tormama. Imphal East Jillagi United Clubs Organization na Satari. Madugi Saruga Moina, Liberal College da Uthabagi Torum Asi Pantokibani. Tamenglung Jillagi District Level Officer Singi Mipamama Jilla Adugi All DC Complex Ki Conference holding Asi Pantokre. Raizagi Relief and Disaster Management Mantri Awangbong New Mina Sabapati Ojuna Pangtoke Pimepamaduda, Zilla Aduda Sotari ba Hiram Singi Matang the Kumnani Neki. Sarkar na Paikali ba Tongan ba Skim Singi Pibam Su Tongan ba District Level Officer Singa Kumna Kanaki. Manipur gi Sotara ba Jilla Singi Manungda Amawari ba Tamenglong bo Hena Paba Jilla o Hena ba Pantam da Mipamadu Pangtokani Hairi. Jilla Aduda Sagilam da Sotari ba Adu Menkana ba Marilene ba Singna. Honagada bani Mipamadu da MLA Zamhenlung Pamay Susar Yaki. Manipur gi mafam kharada okta naba African swine fever thengnabagalena ok yolibasingna sakhang laba nadriba masa mo phaba oktamak yonbinaba Imphal West ki Food Safety Administration na khangali. Swine fever na nare khanglaba mafam singdagi sana nabagitamak ok leibigano madi yonbigano hairi. Miyamna oksa leiba matamda pamdaba makhalgi mawong matou thengnarabadi Food Safety Officer da pau PBU hairi. Assam Rifles ki Kaithal Manbi Battalion amasung Manipur Police ki apunba kangpo ni Imphal East gi KYKL gi miyoi ama ngasi fare. Faraba miyoi edu Imphal East Jilla da lup asiga mari lenana aini yadaba thabak ki amurum pangtokpa miyoi ni hairi. Makata na uhang pahong sathana bagitamuk Porompar Police Station da sinakre. Assam Rifles ki Kaithal Manbi Battalion na Imphal West gi nupi ama lin na siktu na kudong tiba tholong gadaba dagi kanbang maure. Nupi ama lin na sikli haibagi paw phangbadagi Assam Rifles ki kangpo na mafam adu da sangsinduna anti-snake venom kapki. Nupi adu gi pibam kudong tiningai oitre hairi. Assam Rifles ki Phundrai Battalion sanduna Kaksing Jilla gi Wabagai da Azadi ga Amrit Mahasog ga thorum Khunja Singh ga punna pangthok minakre. Assam Rifles ki More Battalion na More gi Gobazanda gari asar oxing sek to the brown sugar kilogram ama makairong ngasi fare. Malem gi Kaithal da lupa koti ani makairong gi mamal oigeda ba polam sing adu shop case kuntra thok na yom laga wagi thumok ama da hap laga puramani. Phara ba polam sing adu galene na puramba mi adu makata ba ain gi thabak lokona bageta More Police Station da sinakre. Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipurna Rise asigi haksang gi phibam mi manadraba singda khutsem gi asaba khut pibi gi thabak sathatuna lagli. Center asina Assam gi Tezpur University ga thabak asi paikhanaba mamang sahida Memorandum of Understanding ama sahi tawnaki. Hauki ba sahida miyoi tareta khutsem gi asaba khut sijinan ke amadi mai pakhi. Ngasi su Imphal da pangthokbo thorama da khutsem gi asaba khut haksang gi phibam mi manadraba miyoi amada khusinaki. Khetrigau Vidhan Sabha Kendra gi Muhammad Azizur Rahman Congress da ngasi yaukre. Mahangna Congress da Europada dol gi President Kaisam Megachandrana ayapa pikre. Akasbani Imphal da gi pau tabiri. Lebak sinba thungna sathariba COVID-19 gi vaccination drive asi da hosik phawda vaccination gi dose koti sama marbudrama pan hena kapre. Haksel Mantraloi gi pauna hai hauki ba pung kunmari da vaccination gi dose lak taramathoi lising humatra taruk hena kapki. Aroi bata maroi ba pawmu.
मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी साना खोनाबदा पुनिंग थोगरपना नहासिंगबु ड्रगतगी लापथोहनबा ngamgani Manipuri University ni piba dental degree Dental Council of India na recognize tawre warep asibu Mukhyamantri Nongthoma Birena thagatba phongtokre Commerce amasung Industries Mantri Nemsa Kipken Hairi Manipur gi jila khudingmakta industrial estate amamam linglagani Anglo Manipur War 1891 gi imung manung singi mifam pangthokre tongan ba thorum sing puna pangthok ngina ba warep laukre amasung leibak sin ba thungna sathari ba COVID-19 gi vaccination drive asida husik phawbada vaccination gi dose koti sam marbudrama pan hena kapkre pauloi sare